Maikanem Abilin. Tinapalabas naitabunen ti bangkay ni Marina babaen kada baket sela ken lakay dalmas. Kasta unay alidayda gaputapulos ngawan maramidan da iti dayta napasamak ket intalek dalatan iti Dios. Namuan met ni Don Simon tinapasamak kini Marina ket kayat naapen kenda itoy itagagayem at to'y tituloy tinobela tayo anapaulwan. Maikanem Abilin. Kaya kuwata-kuwatan o pudnutin ng ngagak kadalin. Anatayin na rin na. Magpapangkaritan na. Adeda. Kasi daga ko niti kalpaw na. Oops. Nakarikip ti ruangan ti kalapaw. Marina! Marina! Awan sumangbat. Ilokat kumankit bitirin at ti kalapaw. Awan kandado na. Awan magtao. O yandan. Jackpot siya na natay na. Ang kita-kiti mabalin ko pagtamagan. Salubag hindi. Awan man lang amin ti kaaruban ng hinay ti dayto at iso. Ang dapat may isa kalapaw nakita ngayon. Awan tao. Awan pa'y pagdamaga kumat. Noon niya tinapasama ka na Marina. Lupod nung ataan na tayo dan wano saan. Agsarita tamana na yung bagbark. Senyor. Apay anang ramid mo ti kastoy. Apay apinatayo da Marina. Isumati bili ni Madam, senyor. Agkaman lang iti ubing. Pinatayo. Kwa, senyor. Apay at tinakman la pinanunot. Apay nagtungpal ka at dagos iti kayat ni Anita. Ha? Kwa, senyor. Paltugan nakmat ngamin, no jak agtungpal. Narigatan, senyor. Amoy umatan ti ugali ni senyora. Awan ti pakawanan na. Diablo kayo amin. Ladingidak, senyor. Umalaw kami ti sangot, Bart. Ah. Kapamangan no mapaltugak da itang uno. Kasta, agladingit ka, Simon. Agaramid ka, iti kalukwan, pues. Agaramid akmat. Jak kayat nga agbabae ka. Iso nga amin amatak-watak nga agbalin ababaim. Ipapatay ko. Jak kayat nga dakainagaw mi. Iti kinabaknang mo. Kumusta ti asyenda, Lakay Ignas? Kas iti sigod madam. Matartari pato iti ustaw. Nasayaan. Nakapasyar kayo man, madam. Kaya't ko timangan iti nagduduma a prutas. Iso ngay mayak. Di yumat ngaminan malagip ti manghiyag iti prutas, iti mansyon. Iso asya ko na mismo ti imay. Ay, sige, madam. Yuray yubay, ta syakon ti agpuros iti prutas, para kada kayaw. Dayjay ni senyor. Nakatugaw iti sofa. Agpakadakon ko ana. Rumarak itatawan ni senyora. Senyor, agpakadak ko ma. Mapanak iti simbaan. Kayat ko ti mapanagkararag ijay. Nagtungad laang. Makitak ti kinaliday iti rupa na. Senyor, agpakada aklabiit. Rumwara kon.
Kundawayak, taawan ni Madam diti mansyon. Maturog ka no iti asyenda. Kat may sa Domingo ti kadda na ijay. Mabit man lang, Ella. Ha? Apay? Sa di na ti papanam. Iti asyenda. Apay? Di mon singaan ni Madam Ijay. Saan ka di? Binilin na tayo adi tayo singaan? Isungarod tibilin ni Senyor Simon. Ala, magamo ka man langan. Makibibiyang ka ngamin. Ditakan. Tiim pakadak ka ni Senyor. Kat iti simbaan ti papanak. Angam saan nga ijay ti pagturungak. Dalmas, kamaudyanan na. Nakaipatakder tamatan iti basit akalapaw tayo dito'y daga ti amam mo. Iso ni Lorenza, man nakaawat a tao. Naimbaglaangan ta man nakaawat ti gayem mo, Sela. Kat intulok na amang haramid ta iti kalapaw ta dito'y dagada. Wan, nangro na pa'y amaasyan kadagiti uping. Ken mabalin talakta kano ti agmula-mula iti aglawlaw ti kalapaw. Isu pa'y pagalaan ta iti sidaan. Katwan na. Malagip kumanan ti inadagiti uping. Uray saan ta akap-kapin ano ni Marina. Ngam imbilang men titunggal may sa akas agina. Ala, bayamon na panunutan ni Marina bakag. Agsakit lati baro kong mudita. Yak ngarod maliklikan ti manglagip lakay. Agpulon tumot lang dagiti dakas at tao anang patay ken kuana. Saan amat maturog ti Diyos? Marina, anyan ang hasat mo. Nagsaam da ito'y anapagteng mo. Agapuanan da doon niya Anita. Marina, umay ko sa rungkaran to'y tanong mo. Aywanak to'y tanong mo. Kanayon ko nga umay dalusan. Ikatak dagiti ruot nga agtubo iti rabaw ti tanong mo. Jak baybayan to'y tanong mo, Marina. Tada ito'y ti pakalaglagipakan ka agayam ko. Marina, gayam ko. Agpulong tumatla ang dagiti dakas at tao. Dahito'y kalapaw ni Marina. Dalusak ngatan. Saan amabalin amapukaw dahito'y akalapaw. Taday ito'y pa'y ti pakalaglag ipakkan kwa na. Nagsaya at launay ni Marina kanyak. Isu ajak baybayan to'y kalapaw na. Kat no kasapulan ang mapalagda dagiti adigi na. Ipalagdak to. Kat paalad kun tupay. Iti kasta. Awan ti basta makastrak iti kalapaw na. Da kayo amin na trabahador. Jak kaya't agun-gundawayan nyo ti kinasaya at ni Simon kada kayo. Jak kaya't anabuntog kayo nga trabaho. Tangay it-ited mi mati talaga para kada kayo. Kami mo na nabuntog ng trabaho. Raramidin mo mati amin nakapalan mo yung trabaho. Ha! Rumbang lang. Tayti ka nito abasit ti maapit ita atawan. Ipasigurado kada kayo. Awan apulos ti mabingayo. Sigod man, nandalata para kada kami sinyuran. Oray basit ti mabit. Asino ka asungbat kanyak?
Ignas! Senyora! Ikatanday tao! Oh, okay na, madam. Awan mo't gapo na kay katandak, nagagatak mo't nagtrabaho. Ignas! Senyora! Nangag mo ka dito, imbaga. Ikatanday tao! Awanan mo do! Uy! Senyora! Saan naman po hindi kasi naramid yaw? May pagpay ni Don Simon na nakawat. Da kayo ngay saan? Senyora! Ay, senyora! Senyora! Pangasiyaw! Di kayo pumaltog dito eh. Sumundong kan, Ignas! Senyora! Ita, lalaki! Sumumbat ka kadipay laang, ha? Saan, senyora? Saan? Punta kayo! Ay! Hindi maganda ang sabot ng ligno! Punta ang sabot dyan! Anya ti mapasamak iti daytagon daway. Gagayem. Di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. May kanam abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Ributazo. Sound effects Glenn Binawe. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito yung istasyon. May kanam abilin.